Kaning magkatigulang ta mga higala no, dili na kita ganahan maglaag-laag ba. Charot ra bitaw mga higala no. Samtang atong edad mga higala magkataas na. Ang atong yung mga kuan ba panglantaw sa kinabuhi no magkausab na gyud pod. Kaysa una mga higala sa isa ka bulan dili gyud mawala nga mulaag ko kay mudula gyud ko no. Pero karon mga higala mangita kog dula pero ang akong lawas mga higala no murag mo prefer naman magpuyo na lang. So kani di ang video mga higala gigamit ra na ako balik tong video nako tong paglas. Ato rang i-recycle mga higala no kay kani nga time mga higala is ASMR man gyud nga video. Ginahinay ra tanig lampas mga higala kay maghimo na putag lain nga garden kanang pabor adres duol mga higala kay dili ra basta tanang panahon ng ating ulan. Kay basin mo balik na putong panahon nga grabing inita mga higala na diha na yung laay. Sumo na mga higala nga ginahinayan ako idrig lampas. Kay bagaay kay ang sagot ni mga higala yung maghulat pa ko ni papa mga higala busy pagka isa daghan kay isang trabaho uno. Sumo na ako na lang yung hinahinayan. Kay dili man nato may bawaan mga higala kung unsay atong makaya kung dili nato i-try. So mao nang ni-try ko pang lampas diri mga higala kay basin dig makabalo ko makapasuhol ko ani. Charot. Bitaw mga higala no magpuyo na lang ta diri balay nya mangita tag trabahoon nga pwede nato matrabaho nga atong kalingawan. Kay ug magsigit ang laag mga higala na basig tabi ra atong masugatan no. Nya ug makigtabi putag tawo mga higala wa ta kabalo kita ra pud balihon og gitabi na maura kini nakabahog ko nato no. So may panang manglampas na lang ta diri mga higala kay mapungot gani ko ani ron hurot magining sagot pa. Aning kamot na lang ta diri mga higala kay pobre ra bagid taon taon. Kini ra bang pobre ta mga higala na. Tamay-tamayon ra bagid taon tas tao. Kumpara dayon ka mga higala. Ingon ana man gyud na. Usay makadungog pa gyud kag istorya mga higala. Usay harap-harapan pa gyud nako naman talaga. Kani mga tawo mga higala usay dili bitaw mabinantayon sa ilang mga baba. Kani ra bang atong dila mga higala pero tining gamaya nga part sa atong lawas ba pero grabe ni makasakit sa ato isig ka tawo. So mo nang kita mga higala magbantay gyud ta. Manang panagsar gyud ko makikistorya og mga tawo mga higala no. Pilion ra gyud nato tong mga tawo mga higala nga kasaligan nato. Pero kanang mga tawhan na mga higala lisod kay na pangitaon karong panahon na oy. But anyways mga higala no dili ta maghatag og mga negative vibes sa atong mga isig ka tawo. Ang ato diri mga higala is chika-chika lang taan ni. Kay mao gyud reality sa atong kinabuhi bitaw mga higala no. Kay di gini matabas-tabas ning atong kinabuhi mga higala oy. Kani atong trabaho diri mga higala no murag nagpahungaw ra kita sa atong gibati diri ba. Charot. Bitaw kani bitang maminyo ta mga higala dili basta-basta atong experience oy. Kay nay mga tawo gyud mga higala nga di gyud malikayan bitaw nga manghilabot din sa kinabuhi sa uban. But remember this guys, I don't hate you. Tungod kay ang tawo mga higala lahi-lahi og kinaiya. Pero thankful ra gyapon ko mga higala kay dili ta parehas ana sa uban. Kay mato pa sa First Peter mga higala nga humble yourselves before God and He will exalt you. Mao na mga higala nga kung nay mga tawo nga gitamay-tamay ka. Remember this verse ra gyud mga higala no. Maghatag na nato og kusog mga higala panahon sa atong kaluyahon. Mao nang dili na ta kinahanglan nga ma-explain pa sa atong mga isig ka tawo mga higala.